Abari omu ntaro n'abaana b'omugenzi Joseph Tubareka, omukaikuru Resteta Kisembo n'omutabani kandi omuserukare Ayebare Mark. Okurugirira ahab'eka ya Tubareka, itaka eriishe bakarikwata omu mwaka gwa 1978 nikwo omu mwaka ogwa 1983 yaza omu gavumenti yarishaba omu muringo gwa liizi barimuha kandi nku yafiire yaribasigira. Itaka akaija yalikwata nkakara nk'oku bakwataga omu mwaka gw'ensanju na 1978 yalisaba mu liizi 1983 bali mukwasa takeri yaguma nalyo nalikojesa ataine ensonga yona nataka bona anaiba bakaba balimanyire bateka emikono abandi nto bazalirwe nto bakulire abandi tukoija tuli bato. Abantu bagira ngo bwanyuma hakije omukazi orikumanywa nka Kisembo Resteta ari kugira ngo itaka eribaruho rikaba ry'isho omugenzi tinkamanyire Paulo nikwe kuza omu kooti ya chairman LC2 omushango gwa musinga omu mwaka gw'2008. Abekiri kubatangaza no kugira ngo bwanyuma yahihe emyaka 15 bakaza kureba abantu barakutandika kwombeka omu itaka eri kandi bamanyisibwa ngo omukaikuru ogu Kisembo n'omutabani Ayebare Mark bakatunga ekyapa. Ebihandiko byalyo byona tubiine tutatubeire tulyaho tubaine ogwo omusirikali wari kugamba arugire mu state neija natugambira ine ekyapa kiyatungira ha myezi 2 notukusabira minisitiri b'amataka mutuyambe. Tuine ente zaitu ziriyo nibonabona tubintulisa tulibalimu tulibalisa tuine mwente embuzi entama buli kimu kyona ky'omuntu atunga tuine mu emisiri tuine mu ebirimwa byaitu ati batuhambize turara mu kisaka ente zaitu tuzine maizi zine zifwa embuzi nibahimba nibalya embuzi zona tutumanye nahirengire nkoko nibahimba nibalya ebyokulya byona babisisire bakabajwira ebijwaro by'amaha bona bejwira akabangalo hona tena bajwira nemundu zabo barugamo bakabajukugamo ogu maka abatanga gamba mbanza muleke kukora kikurugamo motoka toyongere yifo abantu bali emotoka bakabazongamo abandi banga abazigaruka mbasira mukifu batanga kuhambya abantu bokuwata. We Ayebare Mark omuserukare orukugambwaho kutumushikirire yayanga kugambira ha kamera zitu bitu yikiriza kutuhira karye. Itakeri bagambira kugambaho itakeri nindimanya lyo mukaikuru wange akalisigirwa omugenzi Iso akanayitebwa tinkamanyire Paul kandi nitakeri halyemerire akasozi akombaketa cha Paulo ibara lyo mugenzi ise wa mukaikuru. Itakeri lyo mukaikuru wange banaiba bakatahambalisizamu balimbalisizamu yamanya nka banaiba banywani batahi yabaleka kulisizamu ubamaziro wimbalisizamu balemeramu kifuba. Itakeri mukaikuru wange inekeramu LC1 LC2 nibagumi itaka nko kulirye kandi ine nekyapa kyalyo. Abahona nibagira ngo Ayebare nakwata abantu babo abatumbihome kandi esonge zugambibwaho ngo tukabinga abantu mu itaka forcefully tutabahambye busano twatire no mu kuihaho bene misange yibacuire bakatisisa ebintu byo mukaikuru wanga matafali bakagatera bagasisa no musenyi batemane emiti. So police niyo kubahiga aliye misange yibakozire ya malicious damage, trespassing and threatening violence. Itakere rukayanirwa neriyengana hika 82 yonka lenga kukire mbaji zoni 2 kabanza na ekaho rubaji rwa kinyegererwa nabagamba nimushobora kwikiriza abantu bano kwikara hamwe mukayikiranganiza RDC cyahagwire mukayikiranganiza hitaka habo bakashobora kunyikiriza ambo itubunagenzera kwikara no rubaji rwa runyegerire mu RDC habo batayikirize okwikara bakagumiza ambagamba bombeja genda maiso no kutungana no kunyegera abitaka lyabo. Nunca chamani rusiwoni manyi itaka na mseja mkuru Paulo tinkamani akombeka yarwaya yugarisi yasigamu ebirimu wabyo emiyembe inanasi ebigoigo emitomo bagizombi zajya mu office
Otwaikalire twakulirizanga na kwijuka tukana chairman LC3 na LC2 na LC1 bona bakaba mu rukuratoro. Otwaikalire twakulizembaju ibiri tukakyetegereza ntingo olubajuru bine bihandiko ebikubaza hali kuba nibo bakamubitaka. Twasanga olubajuru akabiri nibo bayikaire nkaha nibakolesa itaka. So itwe nka office twabagamba bayikiranganize twalengaho olubajuru mu rwayikiriza o hakukiranganiza olubajuru akabiri wayango kwikiranganiza kandi nabwira buno surprise ne prorating olubajuru wayangire kwikiranganiza. Aba bashikire no kwija bakaguma hambuga nkuru za district ya Chenjojo barwena nshonga zabo zibanze zakorwaho. Gasha kwa Daniel Bingana.